Marseille Timothy Weah Marseille irandikamo Marseille iterekamo Timothy Weah Timothy Marseille Timothy Weah Olympique de Marseille bareba Real Madrid reba makosa Arda Güler mbega Olympique de Marseille Marseille Goraza Timothy Weah wow very much scoring Terekamo Marseille Olympique de Marseille reba Real Madrid barayibwira batukora ibyo ushaka ariko ntabwo turagafuka imvugo rimwe Marseille terekama 93.9 SKFM Marseille nuyumva muri Champions League ntabwo aragafuka imvugo rimwe no bafite Champions League imwe batwaye mbere yuko Paris Saint-Germain iza yuzuza amateka ariko Marseille kere Marseillaise no Marseille terekama Mason Greenwood tanga assist ya Kitara Maria what an assist Mason Greenwood Marseille terekama Marseille kimwe Real Madrid ubusa wanaita Marseille kabisa kurya kuko iki gikombe gikinwa n'abakizi Marseille ivuga ati ni kimwe ariko cyagoye PSG imyaka n'imyaka iravuga ati na City nikifite contre attaque nizo bari buyicishe aranizamukira Greenwood ariko ni pressing nziza cyane iyo bita Aubameyang ibintu bimeze neza cyane ari ubutamu akora akazi wo bita Timothy Weah ati data afite Ballon d'Or ati papa afite Ballon d'Or kabisa ati rwose mwende navuka nikisha terekamo bora kwanza Bernabeu irakonja Real 0 Marseille kimwe 93.9 SKFM ikipe yitwa Marseille ifite umunyezamu hano w'umunyadukoryo yarakosa Luli Geronimo Ruri nakandi gatangaza rwose nka kira gitego iyo kijyamo yari kuvuga iki noneho mva nimwe ariko banza cyangwa yayitahanye nimwe yayicyuye bimeze bite amayi vandimwera Luli Geronimo Luli yaranyereye mwiza bari mu mukubita inkoni kira gitego noneho cyari kwitwa ngo ariko iriya ni Haaland ibaze we Traoré ibaze bino bintu bibaye twari twiwe muri za Juventus si byose nyine mba mbabwiye sana ababara none reka turemerezo penalty Real Madrid penalty ya Madrid aria
Rodrigo yarabivuze. Rodrigo yaravuze ngo uriya mwanya w'imbere ibumoso niwo abasha gukinaho. Mbega Kondogbia. uwo bita Kondogbia kabisa, kereka tabawe na Vari na ubundi bavuga bati watezo bita Rodrigo Gauss, avuga ati nyamuneka kadutega vipi. Umusifuzi nawe munyabosini yavuga ati ni peno. Vari vuga iti ntabwo duhamagara ni Santiago. Ni hatari kabisa. Nibyo kabisa. Umusifuzi w'umunyabosini Herzegovina witwa Irfan Perigto avuga ati ni penalty ikipe ya Real Madrid ina Damas Club de Historia. Penalty bagiye kuyitera. Ni Mbappe Kylian ni ugiye kuyitera. Mbappe Goraza. Mbappe Telecom Madrid. Mbappe Goraza. Mbappe Telecom. 93.9 SKFM. Kylian Mbappe, what a striker maridadi. Reba umupira mwiza cyane hariya. Aravuga ati abafaransa bene wacu ntabwo basuzugurira Madrid mu rugo. 1, 2, 3 Hara Madrid ina Damas. Rossi Blancos, Rossi Merengues, Rossi Campeones. Mbappe Telecom hariya. Mbappe Telecom igitabo cyo kwishyura. Justin Koraiza. Mbappe izina Mbappe ryandika hano. Mbappe with a short notice. Mbappe Telecom igitego hariya. Mbappe kimwe, Real Madrid kimwe, Marseille kimwe. Wanaita Real Madrid kabisa. Wa mugani wa Centro iyi ngiyi bayitina Damas, babita Rossi Merengues kabisa. Bazamuka neza cyane babita Rodrigo Gauss. Kondogbia mukore kosa. Umunyabosnia referee Teregara karundura agarukana yikoraiza bamwita Mbappe. Avuga ati nawushije bitangira atari kubungu nibwo banyene. Avuga ati je niki kujyana igaragaze nandika izina ku nkuta z'Bernabeu. Terekamo yikoraiza Real Madrid kimwe minota 30 turi kumwe na Airtel. Iminota 30 kimwe. Match y'umuriro, match iri kugenda, match y'umuriro. Madrid reka turebe rero kina neza cyane umupira ujya kwa Timothy Weah George Weah's son. Kina neza cyane umupira usubira kwa Timothy. Kina neza umupira ujya hagati mu cyo kwa Geoffrey Kondogbia from Atletico Madrid midfielder. Umupira ujya kwande Kondogbia once again. Kina neza abasore ikipe ya Marseille, les Marseillais. Akubona ko Marseille miragerageje igakina. Abona ko rwose irimo yageze gatera baro ntabwo yakonje. Reka turebe rero bakina neza bihutsa. Umupira ujya kwa Pierre-Emerick Aubameyang. Bakina neza. Ego komane yanjye ya iyo bita Karabag ikurayo kimwe. Vuga iti 2-1 Fazal. Iravuze iti Afazal atafazali 2-1 yatari kabisa. Ariko umuntu nyamara bukuka kodo we bati ni handball. Ni hatari kabisa. Marseille nyuza mikataka
mukari hatari reka tuwe umupira kwa Rodrigo Gosi Rodrigo rekura baro kwa Arda Güler umupira ujya kwa Master Antonio Master Antonio Master Antonio Remy Koruimu Delito Master Antonio rekura icyengari ariko Franco Master Antonio kabisa umusore ukiri muto wata technician zamuka cenga ariko Chouameni Ruri kona Nyagasani wabita Chouameni Olerien Chouameninga rekura icyo bita Katyusha rekura umwambi rekura icumu ariko bita Ruri watasave kabisa Ruri wana mukanya gato amayise yavuga ati ni pena ariko ntago ariyo ariko amayise ikomeye nose ni mufite Hojbjerg muri Medial ukagira Greenwood Aubameyang ukagira Pavard fourth kipe urumve tarimo agapezo kipe nzima rwose harimo abakinnyi ya Fazari bagiye bazana abakinnyi banyuze mu yandi maklebe avuga ati reka tubazane bazajya badufasha kuri experience na Emerson twatumwibaye cyane ifitemo abakinnyi urabona ko nyine ntago iri gukina nk'ikipe ifite ubwoba urabona ko Afazari irimo iragerageza gutera agapira ni abakinnyi nyine nabo banyuze kuri izi rendezvous urumva ba Emerson bose Emerson Palmieri Pavard bakinnye finale ebyiri yego yakinnye n'iy'ikisi yego ifite uwo bita Ruri yabaye muri vestiaire ya Argentine yego uwo bita Berardi yatangiye guhamagarwa ameze neza ubwo abo ba Aubameyang bari abikinnye ibyo ubona ko nyine ifitemo akagroupe kameze neza cyane reka turebe umupira kwande Trent yakibaze kare kuvamo kuko Timote we ntabwo ari bumworohere Timote ari kugerayo wa muntu we have reka mvemo naratsinda hamstring iminota ingahe yari ihagije kuba yakwedutse wa muntu umuntu avunnye ni ikarita y'umuhondo kuri Chouameni tagiye kuvuna bene wabo Aurelien Chouameni abona ikarita y'umuhondo nibyo ni ikarita y'umuhondo kuri Chouameni mu bakinnyi twavuze hari mu Faransa twavuzemo muri Marseille cyangwa 11 n'abanyamahanga oya ni Pavard wenyine niwe mu Faransa 11 n'abanyamahanga ni Pavard wenyine niwe mu Faransa wenyine 11 n'abanyamahanga Cedro Chouameni akandagira bita Hojbjerg Mukaseri Hojbjerg kabisa Pierre-Emile Hojbjerg muramuzi cyane mu ikipe ya Tottenham no muri Southampton kabisa no muri Southampton rwose no muri Tottenham nibyo Pierre-Emile Hojbjerg no mu ikipe y'igihugu ya Denmark kabisa Denmark wana ubwanira ko iyo bita Marseille kabisa ihabwa kufra uwo bita Thibaut Courtois nabonye zimugwa nabi ni kufra ndabona Emerson Palmieri ndabona na Mason Greenwood nibo bahagaze ku mupira Mason Greenwood ndetse na Emerson Palmieri former Manchester United player and former Chelsea player respectively rekura cross imbere za Mureko turebe ariko mupira bawuvanaho ujya kwa sasa Pierre-Emile Hojbjerg chomeka baro ariko Matteo Laili autanga nabi reka turebe Marseille iracyataka rekura cross ariko mupira bahita utereka muri kona ikipe ya Olympique de Marseille uteretse muri kona bita Aurelien Chouameni pira utereka muri kona ariko reba hari Master Antonio Delito Master reba ariko sumuvari Delito Master umuvandimwe ko Timothy we Timothy we yakwera havunitse Timothy we babo baracenze ni igitego bari kumuvugisha bari kumubwira bati wakoze ikosa bange turakinnye cyane ukoze ikosa gutsinda Champions 15 zaziri kuri kona flag hari cyane ariko bayitara Madrid wana babona inchi bayo rwose bicare hariya reka turaberero ni kona ikipe ya Marseille Kondogbia afashwe na Arda Güler ubwabyo birasekeje rekura cross ibereza mureka turari ku mupira ahita uvanamo Rodrigo bakina neza cyane ni Fede Valverde uvanyo ari ku mupira ahita urenza neza cyane uyu musore w'ikipe ya Marseille ahita uvanamo neza cyane kabisa Leonardo Balerdi kapiteni Balerdi kabisa wanyuze mu ikipe ya Dortmund abantu baramwibuka Balerdi atari kabisa bita Balerdi Leonardo Balerdi bahita barengura vava basore ikipe ya Real Madrid ariko urumva uyu n'undi myugariro Argentine irimo irabara mu hazaza
Benjamin Pavard yisibiriye kuyarya mu rugo iyo yijya muri PSG se akajya kwicazwa na Hakim. Sha yavuze ati reka nawe njyaho nyobora natwaye ikisi cya 2018 reka njya ahantu banyita King. Ariko nabonye aga publicité kuri Canal Plus bavuga ngo Parc des Princes, stade ya Paris Saint-Germain, nuko ngo ni parke y'ibikomangoma. Urumva ariko kubera gutwara Champions League ngo byabaye Parc des Rois, ngo byabaye parke y'abami noneho ngo ntabwo bikiri ibikomangoma, ngo ni Parc des Rois. Ngo ce n'est pas plus Parc des Princes, c'est le Parc des Rois. Ngo ntabwo bikiri Parc des Princes, ngo byabaye Parc des Rois. Yumva nabonye bita naruma bamukabuke statement ngo yashatse ngo kwigira umuntu urenze, niko Campos yavuze. Yamubaze Okay. Rodrigo. Reka turabene Rodrigo ariko umupira bamuvanaho yitwa Facundo Medina, ariko umupira utanga kwa Aubameyang na Greenwood chomeka umupira kwa ariko batamukina nabi, nibyo Geoffrey Kondogbia bamukina nabi. Yaho bitakaye kabisa mukina nabi, ahubwo bati nikoso bita Carlenas akina ariko uriya ni karito mundu akina nawe bita Kondogbia Marseille bakina mpora ariko arawutakaza. Umupira ujya inyuma gato ya kurande rwa Marseille, Pierre-Emile Højbjerg na Emerson Palmieri kina neza, mpira ujya inyuma gato ya bakina neza usari kipe ya Marseille, chomeka mpira kuri Benjamin Pavard, tanga mpira ku munyezamu Geronimo Luli Argentinian goalkeeper, ariko umupira muremure hariya imbere ashaka Aubameyang, shot yanze Nyagasani uwo bita Aubameyang ahindukira neza kuri cross yo bita Luri kabisa, uwo bita Del Militao yageze kuba mwigisha, Aubameyang ahindukira rimwe shaka gukavinga umupira mwatibo ku rutwari ku mpira we uragenda unyura gato kwizamu wanayinje Real Madrid yarimiza Madrid ize kwitondera aya makosa iri kugenda ikora. Match irarangira ariko irangiye cyane. Reka turebe Rodrigo Gos rekura baro kwa Arda Güler anagucenga, chomeka mpira ujya hagati mu kibuga kwa Mbappe na Chouameni na Lito Master Antoine, ariko umupira Emerson Palmieri ari umwaka umuntu yatwaye za Zirige na za Ero wowe Master uraza wishyuza ariko muravuga ati ko defana nabyeje kuraza Pirikweta murazana abaFranco Master n'abaririmbyi nge nakinanye na Babonuki murazana abaririmbyi ati muri national mbamanganye na Di Marco murazana abaririmbyi vipi wowe ariko bimwe mu bintu uri gukomeza ikipe ya Marseille hagati ufitemo Kondogbia na Højbjerg bro uwo bitari Dagureri arajya kwasimbuka na baro bagira gutya ni gutya cyane match ko yabaye kare ararikoze. Reka turebe bararikoze shot Mbappe umunyezamu Ruri auvanama byejwe Ruri kabisa, Kondogbia yakora mayabu, Mbappe ahindukirana umuzamu ariko Ruri save kabisa. Kimwe minota 40. Umupira kwa Dini Huysen agashano kujyayo. Penalty ya 63 mu mateka ya Real Madrid muri Champions League. Officially niyo kipe mu mateka ya Champions League ihawe penalty nyinshi. Iyi ni penalty ya 63. Yes, Kylian Mbappe rote funderezamo titizamo shwanyaguza sende igitego cya 57 mu mateka ya Champions League, yitwa Kylian Mbappe rote arayitwaye ku bitugu kora double avec penalty, bibiri byombi kuri peno yitwa Kylian Mbappe rote fungura konteri y'ibitego muri saison muri Champions League. Uyu musore kabisa ni Galacticos yuzuye, arimo aruzuza ibyifuzo ndetse n'inyura mutima za Perez, dore ko yamwizaye nk'uzatwara ikiragano gisa na warakonfirima. Yes,
rekura Katyusha kuri peno nziza cyane hariya. Geronimo Ruri wakoze save 13 muri iyi mace yari yinjijwe igitego kimwe gusa, ariko Mbappe aramubwira ati no shira biraruriye ni Katyusha nawe ukoraho. Yes, Mamicho hejuru na Real Madrid baba bayita Casablanca, yite Rossi Blancos, yite Rossi Merengues. Penalty zakorewe abanyabrezil bombi ndetse basimburanye ku mwanya nyuma ya Rodrigo Goes banyujije mu rwondene. Byinisa mziki Vinicius Junior, Jose Pierre Soto Oliveira, V1 V-Magic maze munya Panama kori baragurisha Marseille ku kiranguzo we. Amiri Mikael muri Robert Mudez kora penalty maziri Fan Perito musivzi umunya-Bosnia Herzegovina arayitanga na kuzuyaza nakwitabaza vari bayita Madrid ivuguruye wowe. Chuchuma Titis rekura amagorazo nziza bamwita Mbappe tukomoka muri Cameroon, mu baturage bitwa sawa people. Naho ubuzima bwa Madrid avec rouge bugira sawa, ibintu n'umugisha. Madrid 2 Marseille 1 Adera. Aya bamwita Kylian Mbappe. Igitego cya 57 muri Champions League. Nice mu buryo buri official, anyura kuri Rudi Van Nistelrooy. Igitego kandi cya 50 muri Real Madrid. Kikaba igitego cya 6 muri iyi sezo. Bamwita Mbappe. Babaza imitima y'aba Marseille. Madrid 2 Marseille 1. intambara zivutse Allianz Stadium. Penalty ya reka naka information tugatange miminamo penalty ikipe ya Dortmund sukamo ryari shoti rya Serhou Guirassy. Locatelli bararyama awukoraho amera nkaho yigize witwa attention reka turebe attention Mason Greenwood rekura Katyusha ku rutoto bara Real mana